thil tu te chibai le vek ule US election thukal zel kan thei ang kan han update ve le anga then khatan nin ani mai theya masi official la puan eng ma ala lo wangin hetia update zel hi anga yani ti khashia in khongain ninglo te in lo en zel don nia November ni som paruk zana khan Republican lam voting fraud chungchanga an ti kan ngai khatoa tun tum chu voting machine thil diklo muchuak tangeya Republican lam ti ba ka Democrat lam ti abikin Obama nupui Michelle Obama putrama chungchanga soidan kan ngai thlo bok don nia a sei vak lo na a ngai nom viawang atop thlengin lo ngai thlangei teu Georgia State Floyd County vote an chhiar non meka vote sang ni le zaruk ayatam chhiar lova alo mai chu an muchuak le taphot ni in Fox News chuan reporta he thil thleng chungchanga hian Georgia Secretary of State Brad Raffensperger chuan Floyd County election officials te thiam lawani ati Mase Republican Party chairman Luke Martin chuan he thil thleng chungchanga hian buai belna lian tham tur vak omlo ni in asoya Georgia hian county za somnga le pakua an oma November ni som pariat zan lai thleng vote chhiar non hun hian la nei ni November ni som paruk thotan ni khan Floyd County an election director chu bang mai se du thu state voting manager Gabriel Starling chuan news conference asoi Joe Biden an vote sing ni le zanga a ma alo hruaina Wisconsin a po Trump campaign lam chuan vote chhiar non an dila Wisconsin Election Commission chuan an state chung county som sari le pani zeta vote chhiar non na tur sen so chutin Trump campaign lam hian vote recount an phu chuan a sen so tur million sari point pakwa an ron da watanga yang an ti hem mai le The state chief election official Megan Wolf chuan recount an nei lo tur engma hriat tir na Trumpa an la don lo thu soya mi puin chhiar non ngai an ti point anin pei rengani ti hria se du thu asoi bok President Trump hian Wisconsin tiamin state dangtan po vote recount nei na tur fan adon bel zela vote chhiar non turin ma an la mek zel tun thleng hi chuan Trump Wisconsin campaign thu soitu ana keli chuan engma thu chua ala nei ri lo Joe Biden a chuan president ni achak to hle niang President Donald Trump hian transition process akal pui mai du lo chuan pandemic nen mithi tam zok anom pha thei thu lo aw pui ve me ka ni Biden hian pandemic le economics chungchanga CEO te le labor ho tu te AFL-CIO President Richard Trump ka le General Motors CEO Mary Barra te chu virtual meeting anei pui thlasik lo tura hian COVID-19 awanga thi hi ahma ainan tamzok don ni in University of North Carolina expert Dr. Ralph Barrick chuan soi Joe Biden a chuan tu te point kan economy hi angain kalse kan du fika kan workers te point an na thok le se tha a dark winter in min muak me ka nia thila ol samma in hun khir tak kan tok masadon ani administration distribution plan kan hriat ve hun le transition tluang taka akal vat lo chuan COVID-19 himitam takin an thi pui le zual thei engtin nge million zathum Americans mi te hi vaccine kan pe kang game plan enge ni Trump telamin warp speed program kan nei antia vaccine nei ringot ani lo engtia sem chua tur nge ti hi poimo hle bokani hemi chungchanga mala tur hian January ni somni kherami kan nga don khatam takin min ti khotlai don asin ka na tran theivat lova ka om hi aza thlak jok hle ni ati heti la hian state paruk zinga vote chhiar non na nei meka putraman ne na achang ni in US Today chuan tarlang Georgia ba ka Arizona Nevada Wisconsin Pennsylvania le Michigan state ate vote an chhiar non le tluk mai ni Trump legal team hruai tu Rudy Giuliani chuan Dominion computer software machine in vote an chhiar diklo dan chu computer scientist
Dr. Shiva Ayadurai le athian mi pani ten an fin fia thei ni ina soya an fin fia dana tanga an chui dan chuan US ram puma hian Trump a vote million som thum le pariat zet chu ruk sak ni in million ni point pasari zet chu pai khak sak deleted ani bok nia an ngai ani Pennsylvania state a vote noi ni sing ni le sang khat chuang zet Biden a lama son sak nia an ngaya state dang paruka tanga vote noi li le sing thum le sang a chuang Trump ata chu Biden a hnen lama da sak ni bokin Michigan state bi ka vote sing ruk sang kwa zet chu Biden a lama da ani ti in Trump legal team te chuan computer scientist te fin fia mangin an soi hetiang te noi alo ni zel sia wangin Michigan state chunga district counting center sang ni a vote omdan chui turin FBI meu anin rola tul don ni in ti tia omle me kani kan hriat tongin Biden hian Democratic campaign manager Ron Klain chu White House chief of staff arwat taphota Obama nupui Michelle Obama po cabinet minister Dinhmun Thar kayin Hillary Clinton chu US ambassador to UN atan ruat tum ti ani a hi mainstream media lam soidana ni ber ome BLM Antifa founder chairman Miss Patrice Cullors tiamin midang then khachuan tuna Biden sarkar thara hian za somnga le panga zet chu mi hang le nu te teltir ni sen du thuan soi ni in media lama thua leng vel bok US constitution a hian president elect in kumlo thar tura president malak na lo in buat sai lok nan hian budget lo man lok theina reserve anaya mase hi general service administration GSA lamin Biden hi an lapedu lo nia hriatani Trump election hi abuai ti mai pi a abuar chuar hlea chu wangin mitam tak chuan US constitution a om ang takin state tinatanga senator pakhat thevin US joint house assembly a president hi thlang non le tamai se ti an du hle boka maro chu tiang ayen tuna an kaldan en hi chuan Supreme Court lamin thutluk na asiam fel mai hi arin omzok ma ome COVID-19 vaccine chu 94.5% kan zo fel to ti in Moderna lam chuan an ron soya kum thar January thachau vela tang chuan man theiani an be seiani putrama din huna chiat chau nuwa thom an ron nei vele hi ama putrama tan chuan phiar ruk na te po ang du view ome Donald Trump chuan tlom zok din muna om chu in phiar ruk na le hlemlet na thil ti wangani ti in vote zong hi dik taka chiarangai ati tlata wangin Joe Biden a elect ni na chu apom pui theri lova tun thleng hian US chu abuai khop mai ani hi hetianga presidency Biden a hlan chon du mai lo chungchanga Barack Obama le anupui Michelle Obama te point o anon chua Michelle Obama chuan US ram kan mangai chuan election result po hi kan pomangai kan du dana ni emo du lo zong deu ani emo lom taka kan pom hian kan ram le kan me puite kan mangai na le kan za na kan lan tirani president ni na hi tu mi malta ma anilova party pakhatin apute rawa khom ang maya party bill ta ni reng tur anga ngai tur po ni lo bok mani mi mal hlok na tur ngai tua intender na thu soite mi pui inkara in mu thiam lo na chi the te hi kan ram ro pui hrisel na tan a hlo om chau ni lovin America hi mun hlo om taka asiam zo kani ati hetia soiba ka hun liam to chanchin te po soikai zelin Donald Trump staff te chu kan office te somin eng boruak nge thleng ti te po kan zo thina an soi vek mai Donald Trump hian ka pasal Obama chungchanga dot muhlum a soi tuk ti po ka hria tin ka pasal huat na ril ruwa wangin a chiat na tur dot phu chop a soi tam hlebok kan chung ko himna der thong khopin min siam hiala he thil phei hi chu ol sam te ngai thiam mai thei ani po ka ring lo ati ole tun tu matan khati zong kha ni le phot mai sela Democrat lam ti Michelle Obama ai thu soi kanan tar lan hi comment lama in kom nan kan mang ho don ne o thlir tu te in zawai chunga kan lo me kan channel hin lo thlir zel don nia